yang namanya house name apply pendari Gibril Banyang na pipi biru bun bantre ngima ban yo tanglai po ki candidate yo tang khat prangut kataru dan ki kep palasu ala ka tiket ye gitu ki bon pa na ka klip mak namar boleh baro ki singo le lalong sunu manila election klip visa khat prangut yo ki candidate mangini kun yang election namali mentapat nyo pras pongut nagaway constituency one pan tiket halaga ko tingin ham atang lo tingay ka bang iko abang ang ipikipat ba kalau ba nangri syahmat kabanya pentre nagani ka MDC what pelik jumut ya utau candidate pelik jumut ya ka parti ba dengan nongrim jaga parti bena what pelik jumut ya candidate may pelik jumut ya ka nongrim jaga parti ba dengan parti ay ka parti kan penian dua syariah ini ngensay jadi bro kibangila ban syariah kibanang syati tam ke MDC election ke balaban pet ke banon oh ni teng-teng apa ni syong peran mengelam yang lasuk bangdan MDC election bani badan nomor lagi try sitom mandala ni pagala bara tiket mas njok niol apa yang PPD mante kata ma naga tahu oh pila bandan ki perlo ki ba pisawit pila bandan ki bayi ki basem ki ba pan tiket mereka bekut ongkat bangarai ke parti ngapiang bay katakan kan yalami katakan kan pelongi bangin yo ban kek ya uso jonga jingjok batang ila ban yo ya ke jing sensar harus nam apopra kan mau uniu bamare lingkong UMP jingi uletam lailak ye puai hajar tam menta uns ai yang tau ding akni ke ban mare MDC kinir ke deban tambun baki gen ai kita ke ban mare MLA bangin yo ya ke jingjok awal perang. Yem day ban rem, akhirnya kita like election, kau kita tak bawa jangan.